Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala abdihi ve rasulih Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Barcha maqtov donlovlar Alloh Taolaga tegishli. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, uning sahobalarına ham ularning yo'llarini davom etuvchilarga Alloh Taolaning marhamatlari bo'lsa edi. Bugun Allohning shiklari ham tuyulari turundagi hadisni qarayacakbız. Abu Tha'laba al-Khushani Jurthum ibn Nashir radıyallahu anhu'dan rivayet etilgan. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: "İnna Allah Teala farada faraida, fala tudayyi'uha, ve hadda hududan, fala ta'taduha, ve harrama eşya'a, fala tentehikuha." وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. Şunlıqta Allah Teala farzlarını bilgiləgən. Şulay bulğaş, onlarını yuqqa çıgarmağız. Hem şiklər bilgiləgən, onlarını ütməgiz. Hem qaybir nərsələrini haram qılğan, onlarını işləməgiz. Özünün rəhməti bilən, lakin unutu səbəbli tugel, qaybir nərsələr turunda aytmi qaldırğan, onlarını izləməgiz. Görəbiz ki, bu hadisdə bikdə əhəmiyyətli nərsələr turunda aytilgan. Birinciden, farzlar turunda. Bar farz gayn degan düşünşe hem farz kifaya. Farz gayn onu her bir mümin Müslüman üterge tiyişli, işlerge tiyişli. Mesela namaz, zekat, uraza, hac gibi. Bu bir neçikte Müslümanın üstünden düşmey. Mesela namaz. Namazını biz namazını oku bizga farz. 5 vakit namazını biz indi özünün vakitlarında okurga tiyişli biz. Şulay indi Ramazan ayında uraza tutu farz. Her bir mümin Müslüman onu üterge tiyişli. Anları eğer de kişi boy bulsa ona zekat to'lov farz etilgan. Agar da shulay boy bo'lib mumkinliklari da bo'lsa, ol haj qilirga da tegishli. Bu demak farz g'ayn bo'lib turadi. Anlari farz kifaya degan tushuncha bor. Agar da qoy bir musulmonlar onu ishlasalar, boshqalarning ustidan tusha. Masalan, jinoza namozida qatnashuv, salamga javob beruv, yaxshilikqa chaqiruv, buzuqlikdan tiyuv kabi. Agarda musulmonlarning bir nechasi ishlasa bu ishlarni, demak boshqalar javob bermayacak qiyomat kunida. Lekin birisi de ishlamasa, demak butunisi de gunohli bo'lacak. Demak cemaat bizga farzlarga ihtibar berək kerak. Farzlarga kimchilik kitirmaska. Bigrak da indi butunimizda o'tib turgan farz ol namaz. Eng xayrli amal ol vaqtida o'qilgan namazdır. Hem şuşa farzlarını o'tab, ishlab biz Alloh Teala'nın rahmetine erişeriz. Günahlardan paklanabız. Hem mümin Müslümanlarının dereceleri ko'tariladi. Onları Alloh Teala cheklar belgilagan. Arab tilinde ol had deb ataladi. Onun ko'pligi hudud. Alloh Teala tiygan qoy bir narsalarini ishlasa, şeriatta bu kişiye ceza belgilengen. Mesela zina kılsa, zina kılgan kişiye ceza,
шул ук вакытта урлашса, шул ук вакытта хәмер эчсә. Димәк, мөселман кеше шушы чикләрдән үтмәскә тиешле. Әгәр дә инде чикләрне үтә икән, шушы тыелган нәрсәләрне эшли икән, аңа инде мөселман дәүләтендә мөселманнар тарафыннан билгеләнеп куйган казый хөкеме белән ошо шәригать җәзасы бирелә. Шулай булгач, әлбәттә, бу Аллаһ Тәгалә билгеләгән чикләрне үтмәскә кирәк. Әлбәттә, инде бары тик җәза билгеләнгән өчен генә түгел, гомумән, чөнки Аллаһ Тәгалә тыйган эшләрне эшләү, ул Аллаһ Тәгаләне ачуландыра. Адәм баласы Аллаһның рәхмәтеннән ераклаша. Шулай ук күрәбез ки, фарызларга килгәндә без аларны үтибез Аллаһ Тәгалә кушканы өчен. Мәсәлән, намазны укыйлар ниндидер файда өчен түгел. Яисә уразаны тоталар файда килсен өчен түгел. Беләбез ки, ураза тотса кеше ябыга. Ләкин инде уразаны сәламәтлегем яхшысын өчен дип тотмыйлар. Аллаһ Тәгалә фарыз кылганы өчен, Аллаһ Тәгалә боерганы өчен тоталар. Шулай ук Аллаһ Тәгалә тыйган нәрсәләрдән дә Аллаһ Тәгалә тыйганы өчен аннан инде баш тарталар. Әлбәттә, инде менә бу Аллаһ Тәгалә тыйган харам эшләр, алар җәмгыятькә зарар китерә. Кешенең үзенә зарар китерә. Зарарлы булган өчен харамлардан тыелмыйлар. Шуңа да инде Аллаһ Тәгалә, Пәйгамбәрбез алейһиссәлам әйткән, инде хадис дәвам итә, кайбер нәрсәләрне харам кылган, аларны эшләмәгез ди. Димәк, мөмин мөселманнар харамлардан тыелалар, харамны калдыралар. Инде харам ниндидер зарарлы булганы өчен түгел, ләкин Аллаһ Тәгалә тыю сәбәпле, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен гамәл кылалар. Гомумән, харамга якын килү дә ярамый. Аллаһ Тәгалә әйткән Коръәндә: "Аъузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим, ва ла тaqrabu зина", зинага якын килмәгез дигән. Шул ук вакытта башка тыелган гамәлләргә дә якын килергә ярамый, аларны эшләү ярамыйдыр. Мәсәлән, хәмер эчү. Пәйгамбәрбез алейһиссәлам әйткән: "Куллу мускирин харамун", һәр исерткеч харам. Шулай булгач, әлбәттә, менә мондый Аллаһ Тәгалә тыйган нәрсәләрдән безгә ярак буларга кирәк. Һәм харамлардан тыелу ул гыйбадәт булып санала. Шулай ук инде фарызларны үтәү дә гыйбадәт. Әгәр дә кеше Аллаһ ризалыгы өчен шушы харам нәрсәләрне калдыра икән, Аллаһ Тәгалә кушмаган нәрсәләрне калдыра икән, димәк, аның өчен ул савапка ирешәчәк. Аннары кайбер нәрсәләр турында Аллаһ Тәгалә әйтмәгән. Оныту сәбәпле түгел, бу инде Аллаһ Тәгаләнең күрсәткән мәрхәмәтедер. Чөнки шулай булгач инде безгә төрле күп сораулар бирергә ярамыйдыр, төпченергә ярамый. Пәйгамбәр алейһиссәлам күп сораулар бирүдән тыйган. Бер хадисендә ул әйткән: "Даруни ма тарактум, фа иннама халака ман кана qaблакум бикаthрати суалихим
ve ihtilafuhum ala enbiyaihim. Min aytmagan narsa turunda minnan soramagız. Şınlıkta sizge kadar yaşavşilerinin köp sorov biruvleri hem peygamberleri bilen kilişmevlerine helak ittidi. Demek bar Allah Teala farz kuşkan narsalar bizge alarını işlerge kiren. Onları Allah Teala tıygan gameller var. Onlardan yarak durga tiyişli biz. Hem indi eğer de Allah Teala bir narsada etmegen iken ol haram da tugul, haram ikeni turunda da etmegen, farz ikeni turunda da etmegen. Demek bu ibirler, bu narsalar mubah bula. Şeriatta ruhsat etilgen ibirler. Onu Müslümanlarga kullanu, işlev yarıdır. Elbette indi şekli narsalar da buluğu mümkün. Şekli narsalar. Eğer de bir şekleneriz iken, yani bu haram mı, ise haram tugul mu iken, turunda şekleneriz iken, demek onu elbette indi kaldırı hayırlaraktır. Hem indi görürüz ki şu hadisten anlaşılganca, bizge özümüzge kağılgan narsalar bilen gene şıgıllanarak kiren. Türlü tüpşenip soravlar birmeske. Bigirek de mesela gözge görünmegen narsalar turunda. Kıyamet günü hakkında, kıyamet günü kaçan bula dip sorav mesela. Can turunda hem başka narsalar hakkında Allah Teala aytgan ve in min şey'in illa yusabbihu bihamdih. Onu maqtab, onu danlamagan bir narsa da yok. Mesela bu ayetten anlaşılganca bütün narsa da Allah Teala'nı maqtay. Allah Teala'ga tasbih ayta. Hayında mesela nişiksin cansız hayberler onu maqtaylar dip sorav indi. Bu indi yaramıdır. Çünkü bu hakta Allah Teala haber etmegen. Haber etmegeçtin onun turunda soraşuunun, tepşinüğünün mağanası yok. Demek elhamdülillah bizning dinimiz jinil. Allah Teala bizge farzlar bilgilagan. Demek bizge onlarni işlerge kiren. Biz onu işleybiz Allah rizalığı için. Nindiler fayda için gene tugun. Onları haramlardan tıyılı tiyişlidir. Şulay haramlarını da kaldırabız. Allah Teala tıyığı sebeple. Hayında ruhsat etilgen narsalar ol indi kişinin ihtiyarında. Tileyken onu kullana, işley, tilemeseyinde kaldıra. Bik az narsalar gene haram kılıngan. Köpçilik aybirler, köpçilik rizıklar ruhsat etilgen halal dip sanılan. Şulay bulaş biz şu dinimizge ne gitip tutunurga tiyişlibiz. Allah Teala'ga şükür etirge, şu dinde bulganımız için hem indi mümkün kadar şu Allah kuşkanların jirine jitkirip kılırga, hem indi ol tıyganlardan yirak bulurga. Allah Teala barşalarımızga da hayırlı hem faydalı ilimler alırga nasip eylesin, hem şuşa ilimler bilen gamel kılırga. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.